Shaba Patience Nkunda umunyishengero w'abakazi ahabwa Kanungu niwatebekanise omukoro gu n'ekigenderwa cyo kutungura umutindo n'ubugabe bw'abakazi n'abaishiki. Ayinobugabe ko bw'omushinja yine erizani twe turi empowered ninga abakazi nitwe maririra umwana wo mwikina yakirizwa kushitama ameza omukakariye n'abandi n'abashija nakirizwa kuza mu shomero akashoma katunga icyari kwenda kutunga yashara mu kwikoza amajezije aboko nico kurebera twine vice president wo mucyara kandi ari hanu ya iniza Kanungu so nabwe cyitwe nka movement twikiriza mu kuteka mekitinisa obugabe bw'abakazi kandi abakazi ahi bari bona mu Uganda bashemere kurira bari kwesima kugira ngo hariho emirembeji yo kugira ngo beine obugabe. Omuhwezi wa Purezidenti Jessica Arpo ahawira biki ngo bine kutamani omukushoma kandi bagire emico mirungi. Tutira amane mengi ahagaru cyayirura hamwe n'abandi twayebwa abojo kandi bano bashabu tutente kuzaje ntuha empoweringa bina bashija baraze ko bashwera. Omuganda makuru abana babiki bahabwirwe kushoma n'amani no kwejumbera omukora amashomo ga science babane benda kuba abo mugasho okwaburo kukwirweyo omujocero wa President ahabwa district ya Rwanda akuza ekiro cy'abakazi ahari Kisyoro Secondary School. Okashoma n'amani okaza munyencha kare okazwa nsomoro okazwa nsomtamanya lero kakura je musoro otore turbato omsane school bakaba twegesa nguti muchokore n'amani ochiyohurire obinge hogoro n'utamanya Uganda ne yuka. Get involved in some subjects. Get involved in technology, development and innovation. Hona abana babiki bagira ngo habaho okwingayingana hagati y'abashija n'abakazi ensi neza kutunguka. Abana babiki cyo bwirobu twino kubashomesa kurengo bayejumbiro mu mishomo ya science itwe obuturukushoma nanye ko muntu ndukushoma science twatagitamani abo kuba abantu bakaba takajetegereza gana nebiri kurugamo mbone kutukushobora innovation na technology noreba ngo tukugamba computer zonka tutugamba kugira ngo umuntu amanyese umuconga kureka nabana kwejumbiro mu mishomo ya science bakaba ba engineer banyencha kare. Gashakwa Whether Wilfred na Rusuno wamanya.